Sniper. Mantap bro. Ketik. Jadi Kawasaki. Ya, benar. Oh, mak tu ayah kata-kata. Ya salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang gari? Tarang bana betul badi-badi. Alhamdulillah. Boleh lah. Gerai. Alhamdulillah ya Allah. Cik tarang betul Alhamdulillah. Malam pe Hai. Yo, tarang hati Ha. Ha? Nak ada kanai? Kanai? Kuari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan jauh. Kanai. Allah. Bersama sniper Aceh. Aku lah mau unduh lah litak tu. Ada apa ni? Ha? Alhamdulillah. Oh, dek banyak napa tu ha. Ada sangkut. Lepek kos. Naik, perfect. Tu lah pak buluang pas tak ada apa balik le. Tuang selek buluang ro. Tuang dulu kali ro. Ketek kan mas. Jadi. Depan ada yo ro. Kanai kos. Kanai nak. Tarang hati Tarang hati ha. Yo kanai ro. Kan ketek kanai. Jadi. Salah naiknya doi. Bang masuk aja bang. Putih kau bang, masuk aja. Dah ya, oi. Bal batak bal. Oh bang oi. Rugi kat beko bang. Bang masuk aja bang. Lockdown dah hari. Kau ya lockdown no. Tembus. Dah. Mirah. Masya Allah. Kanai? Abang? Alhamdulillah. Jadi pokoknya Kawasaki. Assalamualaikum guys. Ini hasil tembakan kami hari ini guys. Ini sniper nomor 1 top di Indonesia.
Khusus penembak ikan nila. Mantap. La 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 la.